ကျွန်တော်မြင်ပြောလိုက်မယ်နော်အပေါ်ဆုံးကြောင်ကြည့်မယ်နော်အပေါ်ဆုံးကြောင်မပြောတယ်ဒါလာရပ်စိတ်မရှိတာဒါလာရပ်စိတ်မရှိတာသူ့ကိုတရားကလုတ်ခိုင်းတယ်ဗျာသူကမတွားခြင်းဘူးလို့ပြောမယ်သူကမလုတ်ခြင်းစိတ်ကရင်စိတ်မရှိတော့မတွားခြင်းဘူးဆိုတော့သူကပြောလိုက်မယ်sayaဒါလာရပ်လားsayaဒါလာရပ်မောင်ပီကီလားတွားခြင်းစိတ်မရှိဘူးပြောခြင်းလားတရားကသူ့ကိုပစ္စည်းတစ်ခုမခိုင်းမယ်ဒါလာရပ်မောင်အန်ကလားအမျိုးပေါ့နော်ပြင်းတာစိတ်သူ့မှာစိတ်ကိုမရှိတာလုတ်ချင်းကရင်စိတ်မရှိတာပေါ့နော်ဒီနေ့မဲလုတ်သွားလိုက်ကွာပြောမှာသူကပြောလို့ပြောမယ်ဟာဒီအီနီတာလာရပ်မောင်ပီကီကီဟာဒီအီနီတာလာရပ်မောင်ပီကီကီဒီနေ့လုတ်သွားချင်းစိတ်မရှိဘူးလို့သူပြောတယ်နော်အမျိုးပေါ့သူပြင်းနေတာအဲ့တော့ကသူထမင်းစားခိုင်းလားသူကတာလာရပ်မောင်မကန်စားချင်းစိတ်မရှိဘူးသူစိတ်ကိုမရှိတာနော်အောက်ကဘာပြောတာအောက်ကဟာကြတော့ဒီမှာစိတ်မရှိဘူးသူကတာလာရပ်စိတ်မရှိဘူးတာလာရပ်စိတ်မရှိဘူးnak buat macam-macam makanan bo nak buat macam-macam makanan bo nak buat sudah lauk dah no macam-macam makanan tu saja miu tu je nak makanan sudah saja miu belum miu saja miu lauk dah tu je nak tak selera sudah lah saja ni mesti bu tu je nak nak makan tak selera saja ni mesti bu ada dulu kan no hiện giờ tu talara apa ni dah talara tu sai mesti bu belum miu saja miu lauk dah saja ni mesti bu tu je nak talara nak buat macam-macam makanan bo tak selera saya mesti bu belum miu saja miu lauk dah saja ni mesti bu tu je nak no talara nak buat macam-macam makanan bo tak selera belum saya mesti bu belum miu saja miu lauk dah saja ni mesti bu tu je nak no asal jangan no talara nak buat macam-macam makanan bo tak selera saja ni mesti bu nak soal kan no saya mesti bu belum miu saja miu lauk dah saja ni mesti bu tu je nak talara sudah ka saya mesti bu dah no saya mesti bu saja ni mesti bu saja ni mesti bu mak ni mesti bu lauk ni mesti bu saja anu ko saja ni mesti bu anu ni betul kan no dia kan no sisa kain nak no dua wifi lai mah saya talara lah saya talara mau pergi lah tuan ni mesti bu tuan ni mesti bu dia kata bisi makan ni saya talara mau angkat lah tu mak ni mesti bu kami no main salah gua tu dia kami mah saya talara mau makan lah kami no alu kau biar ya talara alu lah biar ya no saya kau biar memang no saya talara mau makan lah saja ni mesti bu Ame lu tu lagi gua. Alu biar mah. Hari ini talara mau pergi kerja. Hari ini lu tu aja ni mesti bu. Alu biar no. Cuma semangat tu aja. Semangat tu lah. Kalau cingkan saya sila. Saya ada tak nak biar. Saya ada ada lah. Alu tu aja ni sila. Alu tu aja ni mesti bu. Ada macam mana? Dia semangat mau pergi kerja. Alu tu awak saya ada tak ni lah. Ada macam mana? Dah kalau ngapain ni pun no. Biar macam sei yo mesti lo chin mesti kai ni mesti ko jin mesti talara tong no talara hari ini talara mau pergi kerja talara mau pergi kerja ami bo no lo ga di ni lo ga jin mesti gua ami pe na di mana sei mesti bu lo nu sa mo lo sa jin mesti pe jin na asong ajong no talara nak buat macam-macam makanan bo tak selera saja mesti bu tak selera saja ni mesti bu. Saya mesti bu. Belum tu saya mau lauk dah. Saya saja ni mesti bu. Begini no. Talara nak buat macam-macam makanan bo tak selera. Nak makan tak selera. Anu tu nak saja ni mesti bu begini no. Video dalam bukan no. Talara sudah ke saya go mesti dah tu begini dah. Biar macam no. Saya mesti bu. Ami no kerja na no saya mesti bu talara tu saya mesti lah saja ni mesti kau jadi mesti lagi ni mesti log ni kerja mesti kaji ni mesti ada macam mana no dulu dah lalu bagai mana no